Dobar dan, danas ćemo raditi recenziju ove odlične buce Highlight Focus. Znači ovo je profesionalna buca koju neki najpoznatiji snowboarderi biraju. Znači unutarnja buca je 4 feder, jako je čvrsta, izdržljiva i topla, znači neće vam biti sigurno zima u njoj. Ima dva patenta, znači prednji patent i bočni patent. Prednji patent steže gornji dio noge, dok bočni patent steže donji dio noge, te tako omogućava da sami prilagodite koji dio noge želite stegnuti jače, slabije i da vam je buca puno udobnija. Znači kreće cijena od 2250 kuna za gotovinu, dobit ćete oba dvije buce, nemojte se brinuti, i pod i ovo. A za vas najbrže imamo prošlogodišnji model te buce, još nekoliko brojeva koliko nam je ostalo i to vam je 1650 kuna za gotovinu. Dakle, požurite se, dođite do Surf Shopa i kupite ovo odličnu bucu. One of these days these boots are gonna walk all over